Sieri comunere oso ma mustari mutana ni wiko yogata to enga kiyo moerio asenga kiyo yo Mikaeli yo mugambio yo monene naoro ke atenenere abantu bawo elio nebenga kiyo mechanda emenene mono eyeta nakoba Dinde kurwe karo ega sabukia manyawanto ya chagete kobao wika asenga kiyo Korenda asenga kiyo abantu bao mbatoriwe kero yomo oyedieta yae diranyare kane irikire asebu kweria Abange babo baraire aseriro baime baboke abandi banyore obugima bwa kare na kare n'abandi banyore obusoku n'obucyaywa bwa kare na kare abo bare abangaini babe bakomekameka bunamasase aigoro nabo bahonchoreti abange bakanyora oburonge mbamekameke guna kingena ngeni weika kare na kare ingana ya nesa Yamuna Sinyasa. Mawakale Kulwase Awatessaloniki Yeritangani Inye Komisa to Baka komisa anesa to Ogo chakwa mwanene Kulenda wa minto Nitori getinga Timo manya amangana igoyo ya buwa yarire Mwaise Koichani wabuna abande abatari na wasemelia Inaki anye tuwegene nga Yesu na kwete naenda kaboka na waliona abo barali asi Yesu Nyasaye na valente amanere Inaki aya kwa watengire asiri ngana yo manene Nga intue abatari moyo abatua tigaire Moika ekero kyogo kwa manene
tugutanganira abo baite kurara ekiare omanene naike kuba igoro neryogi yeringana yogotika amo neryogi yomumarayika omanene naende negeturi yegetureri kia Nyasaye na abo bakwete ase Kristo nababoke itangani ebyo nyuma yayo intwe abatobe moyo abo twatigaire inatowoliwe amana bagwo gutia ase amare ebyo totere omane iguru bati nabo natobe amana omanene butambi asa iyo temanya inwe ase amagana aya engana Nyasaye. Tusimame kwa shangilio. Omuguru abe nainwe ogosoma bw'evanjiri bunayali yutu n'umutakatifu Yohana edogosoma evanjiri mutakatifu Yohana egiseri y'ekumi na limo okujagira omustari ogw'emirongo esatu n'ebiri kuhika omustari gw'emirongo ene n'ene okubokebwa kwa Lazaro. Egere Maria mwaji w'ikasi Yesu arenge akamurora akagwasa amagara aya akamutebya omonene onyina akwarenge anga mumuromi tutakweti Yesu gati ko morokolera n'abayahudi bari bakimunene bakolera agasobwa n'oburura nsomoyo yagaikana akabura kaimwa mubeka bakamutebya omonene inchwara Yesu akayeria mariga yari abayahudi bakabura rwabuna mwatete kulenda abandi bagateba ine oyo amugije maiso mukota kunyara kumugweni otakwa Yesu cyane naida somoyo yagaika sembera niwe yarengeri kurumani nene andiri gina ndiya bigira sembera rinene na Yesu akabatera bitigari bigana alita mutwadi mwaburi ukweta kamatebyo marane otyo kirabona biri gatona matukane Yesu akamotebye sinagotebye kolege noro manane wanya sai abo bagaruzirige nariya Yesu akanyuka maisha yora kabora Sata nakwela nengambu yamone kyaera konyuwa anengere mazuru konyuwa matukonki kwenda singe yomuganda yonge tana ine na kwanda yabanyale wanyara kugena naye kwa somete ekala kwanda nga akali obi linena bataba Lazaro soka isiko olio kweta nga soka obajire getamba magorona maboko obutyo bwa yobajire getamba na Yesu akawata musansole momotige agende twaibule n'evanjiri y'omungu letu Yesu Kristo. Yomo Nyasaye libagaiga kwikira singiteiga paria bangende kola merelia se omo rogerio yoiga bwa masabaya bene nona abandi abalintira gocha abandi bajja kugenda bonsi etosa Nyasaye abaye baringiye banyale guika usanga asubwamo embura nere kwa abantu banyole ndangira bari baba moyo nonya kirege ntunke bwate ubugeno buye bwaye kurende embura renya enemeremo ya Nyasaye nemeremo ya Nyasaye ndiriera nyorekane bwate magosande asingenjeyo tikatoma Nyasaye bagali tangani asimero belionsi nara kutugwera as onsi asuboma bwaitu yomo eibwe ngakwariga nibwe namona se libageli gana singake masabaya bene aso yo mintori kati atati mititi tonya sara ngiri kuru asuboma bwinsi inyora twensi noroganda tole inyora twensi gatora asuboma bwinsi na alcohol moya asuboma bwinsi yeiga Nicotora sorogendo
Akero tora soro endo, akuwa te waleron toro ma bintoyo, akero toro, ikatuwe rigeria suru no goitu, kaiwa akire boeka, umwera nere nyasaye, kaikwe bila makikae, umwera nere nyasaye, kwa tuenzi noro ganda tole. Maisha ni safari, kumbuka, maisha ni safari ukiwa hapa duniani, ukiwa hai hapa duniani, kumbuka maisha ni safari. Unahitaji maombi ya mwenzako, na mwenzako anahitaji maombi yako, na kwa sababu hiyo tuombeane, tuombe mazuri, na tuishi maisha kama Wakristo kweli kwa maisha yetu, ndio tutafika mwisho wa safari, tutafalishwa wokovu. Asengi hiyo oyo mintorikati, onyasaa angirikuwa sumungovense, no sababu wetu nyasamu abira mumachaya muancha mwa umwego robota kwera. Era muna mwanya bantu na wale kwa nerasi ngiyo bole uwa mwanya bantu. Kurende tuamanya na tuwegen na tuaseme yenga nyasaa ni garo urusune soko ya maabira. Nyasaa ni garo tegere ebirobia abantu baye. Nyasaa ni garo tegere ebirobio oyo mekejo osabaso utuwaye. Asengi yetu usabanga nyasaa aberedi chati achati mititi ama moja yonse akwata asubunga bwense amuanche amureko wayo masa wachuru baego abona natunya kumira naende kare Kristo Yesu awote kubukia baye aya na mangana wato abo semeria egekora ni otora se sawari yiyo tuanzina sawari etole ne skatora asubunga bwense sawari ya makweli sawari kayo mo na otorigere makweli kari kuyera makweli tabu atibebe makweli tai komanya monene na moke makweli tai komanya mutaka na monda makweli tai komanya monene no mwana makweli ni akoira bonse eye gotoro na tuense asubuhi wanya sai ni gotora wana wanya sai tiga tuanchane ito wasu komanya mona wabise sawa bisa ekare sawa turina yamu sawa nere giria sengenje tiga amakweli richati achake atotobule ato yori na tuense na wanga tole katora soro gana somenye ubugimu ya saba minto nto amenye muna babise saba bisa nto amenye muna abantu bense nto amenye muna abantu batabati bumanyinga ubugimu tubwate nya sato ate no ubwingi erontoro manti ntoyo kakeroro kanyo ubugimu bujano yomino Sama lika matakatifu tuwa somire na wate birenga bikabiko tosegeta se sabari etole Webura osomo kutanga ninga chumo wanitara nili akunyulia bantu banyasaye yoro yubo maboko kigocha dani no yama saba bani abange bale ukwana mono yoro obote wa mesaya lakini esibalia wate dani ria ro mobo pale ukwana yoro yubo maboko kigocha akakuwa kuli kuwa subo mabwensi akiako ate yo bantu banyasaye nganyora akarenga kilira ite abande bayi ubo soku ori kiliuja soro musunde bwebe na abande manyari bagari komeka mngana nyasaye miaka yonse akari tukerde kete kerenge kiera ikikara yo muni gago ja so kwa nyasaye erebueka ayebueka inyora bono na botore aso boamo asense yega na boye ga tora aso ngwense inyora aso kwa nyasaye ni bode bocha ayebieka nyasaye o onyora ngari ya munu ngwo bwarenge nyasaye ni ga korore kira senkora yao Nasa ninga kumanya kira sebenarnya kerja asu yomino. Ernia apa yang kita tunggu kibul. Jika dikira kita orang kolangan mana makora arende. Iyo itu nyuri nggak tuh. Itu atau tiga ras pengnovense, kenya satu acing berjumpa mutasi buat nama kau masuk wegan, sebutnya sawari kube butiyo bui. Mutasi bau lo, nah ini kau terbiasa pada dalam nikah, amangan ayo raya makui. Ia kau ada yang ngatimo itu kau amna, mutamu itu wanita wegan asal bawa kulit minyak kris. Bawa kulit minyak kris sungai bawa kena itu atau lemo itu macam ni, minyak kaya masih, amangan ayam mau pada mani mau asal ini.
esa marikayo twasomire niga gwatekerenga igio ogotosemia na gotoinuria na gotoremia na gotogosemeria ng'a gaturakwimia Kristo ntugoke na Kristo gaturakwimia Kristo okugokuwa ngoreo nokugoku goke kororo asikero yomo lakini asikero yomo niga goja subuzigo Nyasaye kero yomo ndorengeri ya mnugu gwa ubwari ikina kibawura tayabo Thessalonika ibura ya makweli amakora maninu aseinwe asa mangana yega obogima boro obutago kwemera Kristo na amangana aye togo semania into aseinwe na baigo Paulo aho tayabo Thessalonika na into taybono aba anta baya kabo mu Kristo muya kabo muntu muya semeri ne ya Kristo Yesu wali bagari kangani asu ngona se familia yao ngani yao kugera asu ngwa utene ko maso kuilema Kristo Yesu akavuga Lazaro kuba saba akuri akabate musansura mumuti gagende amangana yengi jana aliaya aseke golikia bono toko nyuma kuba samarika ya matakatifu Kristo Yesu na rengera na robogima otubwere kinguri cha makweli obwere kinguri cha musunte na into watura kwime ya Kristo ntuwoke na Kristo obogima boro butago kwime ya Kristo iyo bikatura mwali bali tangane asogno weito tuanchane ntomanyi muna babize saba bisa sogno weito na se family ito boigo ereri kiguri tangane atabeti murote kina bakore iria rebu sibyo batuwa yamagoro obora tema oika modo moko aria ase abantu banyasaye aso wekei na obwegwe bukuwate makikanya sana obwekei na buwo abutonyolenga mwanchane imwa seimu imwa komanya na babise saba bisa eligelinga sobo mabwa awaye obwima bwao oyo mino aze kwaegwa esakolika ose awe foma wikole likolanga na obwima bwao bole na wikolenga no muntu muyole mangana ya ukona kula sebiru bya musa kali ya mangana we tabusa iro munenye ni gotero mutego ya era gwakira olende inyora amangana anaro na ndengo chali asekero yomo diango amakweli ali chali atati atotobule atu inyuri na tuensi na roganda tole tuensi ngo etatole teron toro mandi ntoyo ekera toro kole moya won enyo godmu buyendo yomi kabo monto muya kabo mokristo muya oganyeli oli soke na ngono ali bali ko ba amuna Nyasaye unaka magana Nyasaye muna tingana ngani tego mu banidani ya kutunyoli ase miaka yonse somo Nyasaye ali bali tangani kuwa dia makikale liki kuli tangani anchoyo mino muna weyankete anchoyo mino muna weyankete na koro yo mino muna aya manino lige pyokolerwe eneli jikolera sonde kwenje koro kumaya wantole moya sense tenga koro yo mino muno de pyokolerwe ali ali go to nyolinga ankyo manore obotegete okorwa ya ramaya aso no wao koro yo mino bo aligere onyore eke wangu ekio segio muna kware okoro yo mino anda go jo okoro bo iga ko sibanya sai etoko za tuensi ya Nyasaye ndi watu ekera senke na sumu kyo bwa chati ko sa bomole ndi bishinu bule ndi Nyasaye nya utegara se familia yiga Nyasaye ako botome bwen tinga kichonsi Nyasaye ako banere tinguru cheino kamara so ngando binsi aja kino yomo olenga se bale watu kwena se Catholic Church ase Ecclesia Catholic naona watu wasamelimu kwa ngoro na watu wasamelimu kwa ngoro kwa kumea Kristo na kutoka sabase mizenga ya samu abere licha mmoja mwa wengwe wala kwa era na wewe Nyasaye akomole kwa familia ya tigera mobisi makoli naro makoli gara sawali moyo na makoli gara skole kulende kikinga nchungelinga elia olivo je kulikali tukuliria igora kumunamo umwana Nyasaye utomo mwensi atiga ikaro yomo itukuyoria andi kweligereri ayagereria olira ike igora kumunamo uno mwana Nyasaye utomo muntu mwensi nawo yo wata machiu okora sengora yakaro yomo Nyasaye kulende niri kibuka muntu kweworia ani gotobusa Nyasaye mu abiri kakimo machaya mwante amwa ubungwe gorobotako era tutenne tuensi bona na njire Nyasaye tato mubui tegima
Mutongi Gorona Sena Yesu Kristo Mwana wa Mungu Mungu wetu akaweka nomo ya mtakatifu wewe na Bikira Maria oswetu na wasio virako okwetu tindege tu trimbo de dimao liga walia matukata to oro to ko basa kule orine te igora sai kana saso kulikonya sai tata mogoi tegima kurwarona ne ko abyo imana wa kule na kila somo mtakatifu kirisiaga triki takatifu kwa watakatifu korosi wa kweli koroka umowe nobo mabota kwa era amina esa ita kambi mana seke tubo kwa mwaterikandi kwa mwanje mano kubaso umwense yeye kwa mwangi kubaso umwense etoko kusabanya saita ata umwabira mu muchaye umwaje wa mata wa churu wawigo ringa tunya kumena nande kile kiyo mwaka kwa mwana Yesu Kristo mwana nya saita ata na utamero kwa kila yomo etoko kusabanya kwa mwana na wewe no utamero familia acha tigaira su umwense yega kwa mwana ndio utambe omonguru otoigwe Umiyata tanya saya dia menafsi ndak cawaniga dia menafsi nyoso itu tuacira iga sokoe pamiga Rubia so itu wanya wakala masole kera na umure ndio bene dia menafsi bonse bawaya tawo caiga usana sipe familia yana koto kunya romorembe niso itu bagenda di yansi yumdiri chati kunya tigere munguru toigwe Omoya na ndama chirnya saya Tata jora soko yubu mun ko jira soro na wara kan ke ya moso babara karum mun wa ko min to richadi acha chimiti urare to sawa ya materia ya tiganya sawa ko pakawa nda wasi wasi sinando wara ya sas na biasi kuma mun ko manyanga na yo murai umunguru to yubu kuma dadnya sai asiwa ki joto nyero ba isni tayo manene awale stinka Mata dia punya tu yang ada sekali itu, saya pun selalu mana so kumur buat tak, eso betul mana, ini aku betul asing kiri buat itu mana dia mana punya apa sih dia kayak ni mungkin tu. Icah saya kuasa yang mungkin orang dia. Macamnya saya, tak saya ni amam bikuara biju berapa awalnya saya. Ane tuanya wali tu moya singe chia mabira umutongi muyamuna singe chia ke ukimura ko mito manene oikwa ngete nyasai twanyori rabana manene twari ramunene nyasai mbaka chinga ki kwa murangiri ti umurutsi ugakone rijadi okorira mangana mayase kirisio manene nyasai otari gitu nito okurandiri ngana ya Yesu ona none ni manyetenga sati mugate nasa gajabono igwa manene Nawa igone iso manona nawa butikira na abana bawo ngomanya seke risiki awe kakare na karu mutongi nawa igone chine amachi anya sande tinyara ko yin konye gari bo singe chiyo kurara kumbo ako mbito tigango yamate jane ngima tigango yamate ya chire ko tereri ngima nya sae uya bwa bukana wakaka bamu abanya sawo aberi bako ikangana satanya sae na asabire asenge njibare tumwanzani wanene Ikwaya yama manene mungana kwaya nyawale kwaya iya abira manense nyasai ubaseseni ubiya baba kana manene naende tayaremu naende abanya sekere sijawe kakana kaya umungu kozoywe atame sawo miyo yore mama twawa kile ngambi ya manasenge jeri tukeriga liya manasenge jogi tumasa kemisa Ikitu ati kusanga no mwana mito uri orabire obo kusabanya sai wa mabera mangi onyare kumwabera mama tonsi akatekera ringi sai tata na itonya tuwa mama saraje twensi muna mwanya wanto nsaba nyare kumwabera sai ko saba asemi nje wana kuti utikana torete mugai yakene kemo ikonya ndo kusanga sabe como sasi tuwa tobos bari ba para ega sipe dance Nabari bonsi wakala sikindu amarase missionaries ya sana ko basabira baba musabira niya asense ya Kenya na manofili masebusi esama ya ngenda ko bayimburi ko ira bantu baito esanya ko bakoko ko bakoko ko tata ya sai ko
gaiga tatanya sawa nyale ko 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 ni tongo lan ko bon se ba tire gaiga ni sa nyale ko sambe ko sambe sawa nyale ko to en ko ko ge na wai to mo ko to iwe Bagaimana cara membaca? Yang minta saja saat akan mana? Khususnya. Hanya saya tak tahu mana okoleya bana babo atirawo igeri bari bonsi batumukira somorembe botera sokollo kwegena wamende chingu na bari monya sasoro gendo iga oto inyore otorosele mabota akwera umonguru otoiwe Saka dijana banyak Dalam family Pemerintah Penyala kurang itu asal prinsip Menaiki awana-awana itu Tata awal sendiri Nyatakan itu dimana itu awana-awana itu pakai asin siwes ketatan Menurutnya gereja amanah namanya Kau tak tahu betul oleh tangannya awal nawasan baru cuma jenis tata ekebatuana namanya kunci kebiasaan awal tak ada nasi orang itu boleh mandi orang sekolah ada orang manggil dua cinta Anya ko gustata. Menurutnya awam itu orang berjual, tu berani dia orang kau nasi para. Omong tu. Mario mtakatifu binanyasai usabiri itwaro salia Bono nase karudio kuwaito. Mianche dogo sama mwetera Kristo Yesu omonguru itu. Amina. Latio patorio kupealia kurisa dada. Ibu tore ni
Wanapopearia ya matoleo familia gutangana irinda Wakristo tunaikubuatia na matoleo family itangane ni wenye usia sadaka kwa matoleo Wakristo toje prensi ya kwa marevisio asalikani Karibu. Kama
kila nyasaye tata umubuiri yonse naso yabweso no yeskia takatifu. amina omonene nyasaye tata umubuiri utakwera koranje anje bigeni bigatokuru asoro mugate nezini ebirate kujya ko umube n'amani ng'umwana wa Yesu Kristo okubona turamonene nyasaye tubagiraniye amatwensi into bagatubagira susabira umusombo Richard achachi mititi okwarangire goja wasore kuba subugima bwensega mwabira mama cyane monene nyasaye tata umwanja wa yamaze saba chorwa wigoro ringa tunya kumena nane kare cyo jwa kabiri ko mwana wa Yesu Kristo ogusaba yonse oetarase Kristo Yesu omonkuru oito omonkuru abe na inwe toimukie chinkoro tuakebuya somonkuru nyasaye oito dato mutagatifu nyasaye mubi utakwera ngobwake turi kuja gutambana Yesu kuturi gwetekera Kristo Yesu omonkuru oito kazi Kristo osemere kula saba kure bwatocheire andi kwante nabali bano kumani bali barasama kule amagomba y'okukubu kubutakwera tikia monguru bari kunya wanu wanja bakule Richard achachi mititi obugimo bwabo tibwatine nigo bwonjuleire akero obugimo bwense bwayate nigo obugimo wanda bwabo igoro bwabaganyerete asega amarage na batatu abonso egora mona intu tobotokitule atobotera neryogi elimo
obusibwa kwebibe orabo asoko nginyora Abon tuira mutwensi ebisero by'obwanca kile kifumbo la imani Kristo alikufa Kristo alifufuka Kristo atarudi tena kile kifumbo la imani Kristo alikufa Kristo alifufuka Kristo atarudi tena Tata soko nyoro kwano kuro kwa ngo kwa suro mwati ubo gimene kitabe kyoko wendiwa kwa wakere uya sawa tokara ba yato nyaro kwa eri sama isawa botambe ikatwense batokuli mwere na kunywa nyinga Kristo tubekera nuwa mono moyo mtakatifu omongoro nyure Kristiya zensengima ini wanje wita muno wa Baba Francis Jose Marango bisiko betana barali wonse be Kristiya uya kanyoreire inyorari kandi achachi mititi okwa ngere kurwa sobo mabwense yega ekareki abati simona kwetana Kristo iganera sange okoroka kwaye inyora baminto bonse bakure bagira sokuti mwakona osemali okoroka naende bayata muna bali bonse bakura sobora bwao sokwera mabera twensi twanje tuwenda konyoro bumauta na mali umwesi tingina nyasaye na batumna batakati bwa bonsi abagende kutsabira butambe ikatoko bosiania muna barabo toko bosiani kyaro mwana wa Yesu Kristo tekiagerere amonere nasere amana moyo mtakatifu ubusiano bwana bwansu n'obwawo nyasaye tatu mu bibi byonsi ase emyaka n'emyaka yonsi amina Amonto iramo twensi sale Kristo Yesu atuorogeti tatu itore igoro Sikwe obonda bwawe bwese obwanja bwawe kolekanensa igabuna igoro otwara bone ndagire yetu yabono otorusie bebe yetu unango togotiga babo tosege tobaisa gutobeka sobotemo ineo tobagare kurwa soboro wenzi omongoro twagosoro togabari kuba soboro bwansi na subuya bwa tomala basama tukaito asubuye bwa monene nyasa tomala menubule ndibo buya se familia rika dio kwa ngiri kuba subuye mwese yega asubuye bwa monene nyasa ta tomala basi nsi ya Kenya asubuye bwa monene nyasa ta tomala basi familia yetu asama vera otoginge kuba subuye bwansi unatoganyite no mogoko asobo de komo gani Yesu Kristo ikyaro wonda neshinguru no wasiane byao ono nemyaka yonsi Monguri Yesu Kristo kataya batumo na batigira maleme na bayiro malemba one torigeri bibi tugari wanjwe Kristiano ande to maleme no bomo kubonda kwa somanyete emyaka yonsi malemba mongoro one ino matukonsi abo atana na malemba kuza so sali utiga
rusibiense ambare nege siaba angeli wasokoli ndagere omonguru Ngana timo sai mwale Neo tebe ngane moyoka Na moyo nebo wene Esara yogo toriwa Tori enyore komuniobia Maria babosare Maraiko numancha mparotia saltare Sara yuwancha Nyoro mwero mutatifu Yesu Ile na amani ngaye Kiagera yeweka watero Na chia ene kora ya neo si Sara yuweke ya Tewa ndicho musali omoleu Timwelele tingo nyoro mwere na amani ngaye Yesu Wakobe ibibiane Omonguru timbwenere timwa soe mwane Nyoke ngane ya mayoka ngomoyone Esara yuweitia Sebina kara ikiagera yakubei Na enumi yake Urwano tingo liyo sarikagere nyasao miyonkwera mabere Sara yugo sasima Na igora satarigo Eturekira sole ngogo sasimane Na wanchire ne korayonsi Inkorigete no weka Oichase Oiche wano moncho nkoromia Basi ndakiyo kanyara komunio takatifu Togoja chiraini ibere Asaba Kristo walia Eparani tibia Oichi wangake
Tosorole. Monene Nyasaye tatu mubiota kwaera. Kuna wono kwa angerio musombo Richard achachi mititi. Koja sole. Etoko usaba Nyasaye tatu muweka maso muganda wa watakatifu wao. Elionga tunya kumera nanda kile kiyo kwa kabari kwa mwana wa Yesu Kristo. Igaga okono buyabu wa monene Nyasaye tatu. Mwabera mamochaye no mwanje omwe obumiwe urota kwaera. Kaumole ndiwe familia na mwabonsi bategera sibo kimagwense yiga beko molembe bisino bolende bwa se familia yaye to molembe molene Nyasaye ki familia cheito to molembe asensi yetu ya Kenya to sabayo si wetera se Kristo Yesu omonkuru oito amen omonkuru ave na inwe ya Samuel byonsi abaseni tata no mwana no moyo mtakatifu tutigano molembe Kristo bane misi yetu ya elire Biyamana wanakuwa ya kutura matera mayo panikiwe sana
Ina sana kwa kongi familia chachi, ina sana kwa kuna mutere nebo kwa mwaso kwegena. Amwese bali mwana mbere wikase kinse jiga tu akolre mumise yiga. Ate birengo yamona nyasanga ndeko basine butambe. Wana bali ubetini mwale ase mise twasangira nguyemono asoko kwa inova. Nandi gonko basa batara merania kitaka kinge kitigalese. Eko bara tuwa kwa chinkwana tuwa kolire. Masalo tuwa kolire. Wana oyo uwakanga nguyemono nero mboli. I support. Wana ebintu bikotiga tubibere byoke erongoli no wakanga nguyemono. Iger toganda so boina tamadali. Ko basa batole merania ke. No, ene moro chine mboya atule na ndege ndete gutwa gatore merani pakatwa koli itake na ikinga tokole merani gonto ma gukora tugenda so boina nguyemono karibu. Tole merani msibi Yesu Kristo milele amina. As a father abakatikista baito bonsi family na bali twata kwa Richard family pole msibi Yesu Kristo nande imbato koraria kore sekrisia semo ya basacha tarikinye ndotware misa subukia nagiri ya basacha boka abasasiro tibaite batererete mermeria fada Muse na fada Muchere eba tebeteiga eto gusanga bono kipari cyo siamo Musocho Nyaburoro Marani town parish ndotware roli Tonyora abasacha bali berikire ku Rubono ku Rumambya paka Jumatano amalieta ku ese parish yabo mbabata representatives abasacha mbaro bakolika na kubatenera muna bona Musocho to resiste kibese na kweli kiaro ku Rubono paka Jumatano kibese nele fwe ya muna 200 kwenda subuki miasta kweli na gochaga ya miasta Nyaburoro boy ko nabatebya bateba ni bakorere bo ngoja gukora bari bo Marani alosinoara oigure bari bara toko bakwerikia kogenda so bwamo tokore bo town parish ko kora kare bo nyaguti ko kora kare bo na fada Muchere nari ni charge igori okore bwaje tenga tokoro so bwamo na tora toka bange bwango ibaga toko kare parish ye ligani yuka ntoko isane ko gere yabete bwango ake I hope mwanyi gure na mwambo ateruya to se koira mangano tegwete buya ayo tamanyeti to kwana ali gwete burungi yo kurbono paka Jumatano to nyora mangana kurebe parish kumata otira na bali ba moyo ngo kora bali bo na baro guru kora bali bo nyamira kora bali bo tabaka na bane kora bali so mugirango so wamo egere to ikere mise yo tokorwa chuma botuko tuyugere misa chuma mosi kitekinye yesaba seni mangana yabambaya yamuna sifata sinje mwanzuki misa kwani gotubate esa malinzi niniga na to akore bwango ekroko ulibaga okore bwango ane ntonyo ole mbure yende ndiye mwanafara semisa baba mkatoliki mama mkatoliki muungano kwaya wakatikista wetu mara tumsifu Yesu Kristo nganchere torete babiri batatu number 1 to wate administration bambaitumbara from the senior management boigo to wate oyo wake angambi yamono asiyonsi yakoleka niyo no muromo nene tumaye kubwatia yande daktari nayo maitemu na omwaka Richard yaraire nayo washughulika mono just 2 minutes inchongo bakomanye obateli briefly ikiale alafu oya no chao so mwitali oli akonyo korwali ya Richard igoro no ekwalenga iga inchongo bana ga nayo manyete nkikere ntunto okomanya so anchatre na aliga egere oya sala bintunga kiwono kona chachi ya Father Tawa Kristo mwachire ko familia Richard Pole
marieta ngoro kwa simili rinde no rare mwaka Richard na ruara tukabanere nyagitari tukabanere nka wikira muna chite kurara yo oborwaire karubuga chire asomubere igobo gotwara machiwa atatu igobo ko rwaro obwene oboite ose gotigene disability